cultural group te nen zai thiam te am thiam te nen zo ka meeting ne soi fel chi ke chuan nin ka heto na hian achunga thurel le thutlu na te be charin du than tur dang ke hian ka nei lova dan puin kachunga mo phurna lian tak alo da angin respondent independent candidate eng political party main candidate atana an chop chuani lo hian thantlinani nuwa ama ngein apomin apuanain Zoram People's Movement Party chu mi som pakwa thari sang mi som pakwa zomin le hemin nuwa che dan le akhosak zui dan te vain achunga Constitution of India 10 schedule para 2 subclause 2 chu ama bantir turin man alungai ta ani petition ten an petition thelu chu ti lotlin alonita ti chuan respondent chu Mizoram Legislative Assembly member anina lisak alonita ani tuna hian Constitution of India 10 schedule paragraph parukna le chumi noya dan siam Mizoram Legislative Assembly disqualification on ground of defection rules sangha jugo sombre le pasai ten thune na min pek angin kei larin le sailo speaker Mizoram Legislative Assembly hian punal doma respondent he achu soitak te be charin schedule somna para 2 subclause 2 agin Mizoram Legislative Assembly member ni na atangin banti ani ti he kapuang ani tichuan pulol doma respondent he Mizoram Legislative Assembly member ani na chu tuna tengin alo topta Constitution of India article zasum kwa subclause pathumna angin athut mun asit po arukta ani the members of Mizoram Legislative Assembly disqualification on ground of defection rules sakha jugo somret pasari noya rule 18 asoyanga malang zui nero se lalrin lira sailo speaker Mizoram